3 nəfər yaralı olubdur. Biri sol əlin kəsilmiş yarasıdır, sol barmağı. Əlin çəkələ barmağının. İkincisi sağ əlin göstərici barmağının kəsiyi olubdur. Birinin də qan təzyiqi qalxıbdır. Hər üçü zərər çəkənə yardım göstərilib. Yerindəcə evə buraxılıb. Ölən indi var. Bir dənəsi deyilənə görə içərdə qalıb ölür. Hal-hazırda ekspertiz aparılır. Göstəriş olarsa onu da biz aparacaq sud eksperti. Bırakırlar ki gedib görəsən, nə görürsən? Ne kadar malınız var idi xanım orada? Çok aparatörler gece var. Keçən səfər nə qədər yandı, kimə xeyir oldu, kim də deyə nə xeyir olar. Keçən səfər də yandı, nə oldu? Keçən səfər də yandı, nə oldu? O qədər malımız yandı, nə xeyir olur, kim deyir? Yalan bir tane burada. Burada hiç yapılmaz. Bir de kapının ağzı yanıp. Görmalar var. Orada sen balız var. Aşağıda yanmıyor. Oradan o tarafa işte yanmıyor. Bir ortada var. Bir onları araştırıp elemeyelim. Bir de sonra fotoğrafını göreceğiz. Her gelip olsa gözlüyorsunuz diye. Bütün her yer bağlanıp bir şey çarpıyor. Onun yanında da burada durmaya bir yer yok. Gidin eve sabahların girsin. Daha 8-9'da olsa gelirsiniz. Biraz geç gelir ki geç bırakılacak. Kim araştırmadan edeceğiz. Gel. Tamam gel. Gel. Bir tane məlumat var. Gecəniz xeyrə. Keçsin. Allah. Bir dənə. Yalan yer bura aşağıdır. Mağazin. Bir dənə mağazin. Söndürülür. O tərəfə eşyalı gedin. Söndürülür. Gedin. Abi yok. Bu taraf niye bu taraf? Girişte bunlar geldi. Bak buraya geldi. Ama dağılsın geçsin. Biz siz yakına gelmiş olun zemine. Yakına ki. Biz qabağa gedin ki bunlar dağılsın. Sen araştıramıyorsun. Çəkilin biraz keçin qabağa.